Amen. Hallelujah. Amen. Ake sibheke abazalwane sidlule encwadini yeZaga chapter 14. Incwadi le ejwayeleke kabi kodwa ake sibheke egameni lika Jesu. Verse number 1. Ngicela siqale ukufunda ngesiXhosa. Uthini uverse 1 encwadini yeZaga? Ngiyeza ukuthi ubulumko bomfazi bese kuthwani la kokulandelayo ukumatha. Ngisho kahle ukumatha. Ubulumko bomfazi uyayakha indlu yakhe. Bese kuthiwa ukumatha kwenza njani? Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. Ukumatha kuyayichitha indlu yakhe ngezakhe izandla. Lithini lakho Miss Mathebula? Every wise woman buildeth her house, but the foolish pluck it down with her hands. Awesifazana ohlakaniphile abaseXhosani batholumkile uyayakha indlu yakhe. Bazalwane ngicela ke sibheke nganeno. Ubani wake wabona umakhi? Wake wambona nje umakhi? Angaze ngibabona omakhi bazalwane. Mawubiza umakhi mama umngomezulu ezokwakhela. Uye umthande. Uyamthanda ma? Umenze njani? Umphose emsebenzini ombizela. Ubani ongathi makufika umakhi endlini yakhe ekhaya lakhe embizile athi woza uzongakhela makhi, woza nozoxovela udaka, woza nozolanda ama-blocks, woza afike lo makhi. Uthi afika nje ukumbeka etafuleni, ubeka iKentucky, ubeka irice, ubeka amaselati. Wenze njalo ukuze umakhi abone ukuthi hayi uyangithanda lo muntu engizomakhela. Wenze njani? Wenze njani? Umphose emsebenzini. Mama Thebula wenze njani? Bese usondela ufuna ukukhombisa avumthande. Bazalwane, izomama la bekhala ngokungathandi. Uyazi ngaze ngamanga no. Asithembe. Ukuthandwa nje angikwazi. Uyazi ukuthi yini la yenza ubone ngathi awuthando? Ukuthi udedelwe ensimini oyizele. Le ndoda ikushade nje ikuthandi kuxosha njengenaliti. Umahluko ukuthi ungena ensimini oyizele. Uzokwakha. Uma ethi umama uMncwabe ngathi nje sithi Sunday wathi wasalinga ngaweke ikhishi itopi. Kodinenze njani bazalwane umyeni wakhe asondela athi lavi amafutha Stella kanga lavi Stehani ukuze phela le ngane yami ibone ave ithanda. Umyeni wakho usemshadile bashaya istamp wafaka iring uqedile. Lo wesifazane anda ethi thatha wavese wakhokha Nkosi yami ethi thatha njengabanye ngibabonayo abanye. Hayi wasondela kumuntu oshadile. Musubuka umshado wabanye abantu
eglasini. Sondela kumuntu ongaphakathi kweglass. Ngoba usathane uthi buka imishado yabanye abantu uyibuke ngala kwamaglass engathi uswidi wasesitolo. Sondela kumuntu oganile ngena ngale kweglass. Uzozwa ukuthi kuphilwa njani la. Uyazi ukuthi yini indaba yenza kube njalo? Ingoba kufika umuntu ozokwa. Uma usebenzisa imali yakho wenza into right. Uzele khona ukuzokwakha. Mawufika indoda ingenamapijama ifunda ukulala nesikhindi nje sekufike wena yakha. Indoda ilale ngonofonofo. Oh yazi kumnandi lokho. Yini igama lakho? Mayindoda kanti vele ishume ngoblanket. Ilaliswe kwegundwane. Ivuka inendluli. Ishiye sengathi inja eshiya imoya la kade ilele khona. Ngoba phela idimoni longendluli ufana njalo nenja kade ilele ishiya imoya. Mase kufike wena sekufakwe ishidi manje. Ufika umuntu ozokwakha. Usefundisa indoda ukuyinquma izipho zeinyawo. Hayi baba, hayi senginqumile nawe ke unqume. Ngoba phela siyakufundisa la ekhaya ukuthi ningabona ukuntokoza amadoda. Hayi ngoba gezi inyawo nibanquma inzipho. Uyabona mawujwayela ukuphulula indoda yakho. Mhla uyoteta. Washiya usibali la. Iyothi indoda wozosibali uzongiphulula. Kothi uya wena nengane kobe kuhamba usibala yoteta. Ngoba indoda uyijwayezile ukuthi nje la ikhona nawe nezandla zakho uyayiphulula. Umakhi akanasikhathi sokuphulula. Lithe nje iBhayibheli asothoba. Ngoba noma uthi wenza kahle like likudumele nje esikhaleni. Uzwe ukuthi nalizulu liduma. Laduma ngithi ngenza kahle kodwa iBhayibheli lami lithi noma izulu liduma angithobe. Sekhona abazalwane. Amen. Sekhona abazalwane. Amen. Hallelujah. Uyazi ukuthi iphutha likuphi bazalwane? Liphambene la ukhona umzalwane oke washo njalo wathi kuphambene inkomishi la kuleli ivangeli. Uma ushada umuntu wesifazane onenkinga yokuthanda indoda. Inkinga isuke isiqalile nje. Ngoba iBhayibheli mama uNdaba Ezitha alikaze lithi bafazi thandana madodeni. Lithe nje abafazi abathobela amadoda. Letha amadoda awathande. Uyabona mawunothando londoda unesikhwele futhi. Lesi sikhwele esihlikiza yonke into. Kuthi izinto ihamba kahle isikhwele sokuthi wena uyayithanda indoda. Senze lokho ubhimba nje. Umamanyoni nje phela umuntu umamanyoni. Neyibuko zakhe. Ngicela ukubuza ukuthi angithi ukhuluma ngathi akathanda. Mama ngomezwe isikhathi esingako sosithethe noba kumanyoni. Yini ebingasapheli ma yini ebingasapheli. Kanti wenziwa ukuthi uyayithanda indoda. Uma iBhayibheli lithi omama badala abafundisa omama abancane ukuthanda. Alisho ukuthi bafunda ukuwa woda. Lithi bafunde ukuthi size sibe ngaka nje senzeka kanjani.
nje emganweni bese beshaya ingane maziyolala out athi ufuzeba ingane ivele isaba kusho ukuthi ufuze wena ngithoni phela ngeke ngitshele ukuthi nawe awulali ngaphandle kukababa yabona ke manje abantu basangifundi ke manje khona phela ipesheli zabantu besifazane abahlala bebuka iwashi sizoshaya ufo useyeza uyeza nelungelo lami uyeza uza nani bazalwane uza nani nami indoda ikhathele nami yagula ihlala noKlebe uzochitha isikhathi esingakanani ku-TV uzophumula nini ekamereni ngingakulethela ikompleti yekamereni bese kuthi lo moya wena njengoma ogcwele kuwe umoya wokuyitshela ukuthi ngeke ulunge indoda ingalalanga nawe bese uphumela kubantwana ngoba phela mawumaye edlupelepele njengakaMadlala ugcina wonke umndeni udla ini bazalwane udlupelepele neyingane zithi kuyababa kodwa ngoba uthandwa uma wonke amakhaya ufika ubona ukuthi into eyenzeka la endlini into efuna uma ngisho ikhabethe limi ngendlela uma afuna ngayo ngisho itafula libamba ubude balo ngendlela uma afuna ngayo asinakhubazi impilo ngokuyitshela ukuthi mawususa emshadweni usendaweni kahle yombhede wama-roses wenziwa ukuthi mina nje ngiyayithanda indoda mina ngiyayithanda lithe nje asiwathobele basekhona abangcwele basekhona uthoba nje uyakha uthoba nje wenze njani uyakha ufike indlu ngekho indlu bekhona ngoba sekufike wena indoda ayinandaba nefurniture umuntu wefurniture uma othengathe ekamereni nganje engathe sitting room nganje engathi ke manje sengingathola ukuthi ngikubekela indoda ayinandaba nayo yonke leyo nto uma inkosi kunika amandla xoxisana nendoda yakho uma nikwazi ukuxoxisana abanye uma abakwazi ukuxoxa namadoda abo bagane nje abantu ongalaleli lutho nje olubamba uhlanya nje ulibuze neyingane zingaki zamsusoveni obana amagabaza mantombi kanti umantombi leyo yokuqala asisazi ukuthi umantombi ulandelwa ubafana landelwe ubathina landelwe untonjana alandele usigujana alandele even mantombi yini khuluma ushasha wena angizuphika nawe uthini jahile mina ngithatha akayi njalo emsebenzini bakhona abantu abahoma abaphila nobaba abanjalo kwesinye isikhathi bacele bathi bengicela ukuthenga itafula leli nje lifoldwayo bandle nemlenzele u208 angifuna itafula la ekhaya angithi khona imshado enjalo la kuthiwa khona angifuna itafula la ekhaya umama Thobe enza masu leli tafula lize lingene lindele lingene nje lingeniswa ubani bazalwane umakhi umama wani umakhi usebeke kwafika etafuleni uyakha basingena
eyishomisayo ikwami ke lo ikwami la lanje ngisho nje ngithi bafaka polish obomvu akakazasho umakhi ufaka upolish obomvu umakhi akakakhi afikela isekwazi ukufaka khona ama-tiles kodwa selikhona itafula likathayela ney'tulo zikaplastic hlalani bomakhelwane hlalani hey ngilande ngakhona ukuthi socolisa leli tafula hlalani bomakhelwane hey kwami la akalazi itafula ukuthi limalini uma kumama eyisiwula bathi mabe ngena nje engekade upolisha la sethohlala kuleli tafula wawutha ulidingi la ekhaya watha ulidingi kodwa manje suhleli nabangani bakho kawuthelela itafula ulidingi lithi iBhayibheli umfazi okhutheleyo uvela kuphi futhi uyayenzela okuhle indoda yakhe kungabi ngokubi zonke insuku zokuphila. Izaga 31 sifunde sidlule. Ngicabanga ukuthi nabaseXhoseni bazolandela ke. Ngicela ukufunde isiZulwini manje kuphela. Uverse number 10 ku31 othi ngubani ongathola umfazi akwangathi ibandla lamselilele umfazi onjani okhutheleyo ngokuba inani lakhe ledlula kakhulu amarubi 11 inhliziyo kabani inhliziyo kaJesu inhliziyo kaNkulunkulu inhliziyo kaMoya Oyingcwele. Hayi bazalwana sikhulumeni iqiniso uma umfazi ekhuthele enza izinto la ekhaya azizelayo ekabani inhliziyo ethokozayo manje nikhalelani kuhluphekelani kangaka manje uxakekelani kanjena usinda zinkathazo ekhono Jesu basalwane manje nikhalelani sikhalelani mina ngikana umfundisi bazalwane mina ngishumayela ivangela nginayo uphezali mamshela ngiphezali ndawo nje angizazi noma zu15 noma zu30 noma zu25 akuphezali lutho ngakani umhlolo wendoda engaphezali sobabili siphila ngokukholwa and indoda bazalwane engiyiganile yonke inhliziyo yayo isemsebenzini kaNkulunkulu ngikathi siqeda ukukhokhela leli holo lesakhiwo ngathi mhlambe kuzoke kuthi ke sibhekane nezinto zasekhaya makuphela nje isakhiwo esithengwayo kuqalwe si ngithi God first ngithi kuthweni God first akuphele indlu le akuphele ikweletu lezi siyakweleta iholo laseMaritzburg likaphela awume ngeinto zakho yonke inhliziyo yomyeni wami bazalwane isemsebenzini kaNkulunkulu kwaginqika imoto le abaginqikanayo ngo-1996 behamba nogogo uMncube leyo moto yayisakhokhelwa bazalwane ingakapheli ukukhokhelwa iIsuzu esaqala ukuhamba ngayo sambe senza amathalente sifika nala eJ obana bakhumbula usenza amathalente usazoyokwakhiwa equthu nampo mama uNdosi bayakhumbula nampo baba uMthimkhulu nango omunye ubaba ngale
siyadlula sihambe senza amathalente sithi sishayile masibuya no 12,000 sigxume sizidle phezulu sishayile leyo moto ke mama umtshali yaginqika ke mayiginqikileke insurance yayo kudinga ipaid up bese kubuya ushintshi hayi kwathi mayengitshela umyeni wabethi insurance sipaid up imoto kwabuya ushintshi ka 16,000 kokungcobo ke mina njengomfazi ngayingcinza kancane 16 asishoni kusho ukuthi nje la endlini kukhona 16 ngathi ngingakaligwinywa sethi manje ke asikwazi ukuthenga enye imoto kungaphelile ukwakhiwe eqotho lo 16,000 wonke uyongena khona kanjalo nje 16,000 ubaba usho ukuthi uzokhipha 14 kusanda u2 bathi nje yonke yongena khona kufuneka osemende kufuneka kukhokhelwa abantu kufuneka ihlabathi angikwazi ukuthenga enye imoto indlu kaNkuluNkulu nje ya ngaqala ukumjwayela abazalwane ukuthi ngihlala nohlobo olunjani and angidingi ngime phambi kwakhe mina njengomfazi into engizele kwamadlala ukuzokwakha angikwazi ukucasha ngokushumayela ngidinga sengishumayelile inkonzweni mangikamadlala ngakhe indlu ibe khona asitheni ngizwile ukuthi usuthola itoho ngizwile mngani wami hey wena sofa silahlana ngithola itoho athi bengikahlupheki kwebase wafika uJesu njengoba kusutohoza hamba uyokwakha umuzi wakaZungu hayi wakaNkosi esebethi-ke laba bakaphezana masifike emzini yabo hey nkosami ngiyabanga asafika ubona nje lolu uphahla yimi asitheni ngakhala umhlolo ongazi ukuthi indlu ngiyayidinga akazi ukuthi ifenisha ngiyayidinga indoda yayilaphi nendlu nefenisha ihlala nobhejana neyinyoni lapha ensimini naseyinteni yayilaphi nje indoda netafula yayikuphi nje hawu bese besitshela ke lo bapheza ngisho lengane sevasithi silokhu sithi thina amen ngisho isicathulo esiqoqwa asenze phathi ukudla okudliwa la endlini ngisenyanye noma esehlafuna ngimbuke ukuthi wasebahlafuna bo uyazi ukuthi lekho kudla ngikuthole kanzima kanjani yahlafuna kuphela nokuba meva ngiwanyathela lapho usekhona makhe kunjani ukukhononda kunjani ukusola eyakha ngiyazi khokheli mhlambe ke abanye abahlali nakusubsidi uhlulwe nawo kwakhe ihisi nalo leli ihisi kade selithekile yimi wenza into
wenze. Umyeni wami bazalwane nayo indoda ethe phecelezi. Umyeni wami enye into ike yenzeke ngenxa yomkhuleko yenzeke. Kodwa kuwumuntu omuhle mama umtshali. Mase sisobabili uyabonga. Athawu my four. Awukodwa lango. Awulango. Obheke semqhwakele. Obheke nje. Aze athi Bazalwane, abase ngithi ubaba ubongani. Athi ngiyabonga nje. Athi ngiyabonga. Hey kubi laba abanye abafazi ngabe bashaya impembe. Imina. Yonke into yenzile emzini wendoda. Iwudumo lukaba. Bengithi sizothi lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala ezulwini. Amen. Yikho yakhile udumo lwendoda. Ifenisho ifake phakathi udumo lwendoda. Obheka nje ngoba isithanda kabi ukuza nabangani. Kukuzohlalwa nje kosofa. Hey sakhula thina ingekho leyithulo eyithambile sahlala emabhentshini bobaba. Uqinisile wena. Hey ingane zethu zahlala eyintweni eyithambile. Babuye bayishise ngogwayi. Umfazi athobe. Afuna ipheshe lihle athunga usofa wendoda. Okabani usofa? Awendoda. Angithi kuba mnandi nje mawami. Isifike nabangani sakufika abakubi sithi wozani nibone iselonji la ilonji kele. Kanti uyayazi nelonji weJesu. Mawusuka ke ngala wozani bomzala lento ayingekho ekhaya ikhona la emzini wami wozani lapha ke isedaning room la sihlala khona masihla wozani nizobona imhlolo yala ngilala khona ngilala embhedeni wendlovu. Hey bathi bayangena abangani bawufice lo mbhede ongathi ugibela ngesitulo abantu ufike phezulu. Fithi inhlendla zama headboard kuthula inyakanyaka. Hayi ningesabi ngenani. Mhlambe njalo wena usakhokha ukwaqeda. Nami nkathi kuza la kwakumzabalazo engafuni. Kodwa ngoba umuntu othobekile, okhulekayo, odala amasu noThixo wakho ayithuka impahla isingaphakathi. Hayi wozani, hey womzala anodlula ngapha nizobona. Hey amadlozi akithi. Mina angibheka ngempela phela uyazi anginika nomfazi oright. Umfazi wami right. Hayi ukuthi uyena owenzayo. Umfazi wami unjani nje? Right. Indlela ke le umakhi aphathwa ngayo. Ukuthi nje walotsholwa washada umama usibanibani ubizwa ngale ndoda wena ke makhi yakha kubisisu asithethe samkunza esikabani sisu uyezwa ke nje esikabani sisu manje awusho sithi samkunza na kuyasiyothetha sicisho sifa pho na ingane sikhona ekabani uyabona ke lo ufana nami impela yimi nje makumfana umfowethu lo ike yakhulelwa ike yahamba pho Ifulwa akekho khumbula lo makhe. Phaba selwane yini sikhaliswa inkonzo iBhayibheli lathi siyoyenza. Umendoda
kungafini ukukholwa yimbi kunendoda engakholwa. Ayijajwe umfazi. Indoda inhloko yomfazi. Inhloko yendoda uKristu. Uma indoda ingena responsibility, ingawazi umsebenzi efanele iwenze, izojajwa uNkulunkulu mhla ifika kuye. Ngangisenquthu ngo1976. Ngimisa intende khona kusizakala nampo ogogo umloyi omama umloyi nobaba umloyi. Intende lilapha ngasesibhedlela. Kwafika indoda etendeni. Yafika ngoba ukuphindisela okukaNkulunkulu. Kwafika inkosikazi ithi sese ngangisewusisi manje ubaba uyafa lapha esibhedlela kodwa ubaba uyakhala kuthiwa wabulala abantu abawu4. Uthi ngiyambuza sisifisa kuphi ukuthi wabulala bani ngoba awukaze mina ungixoxela ukuthi wena wabulala abantu. Ithi indoda kuthiwa wena nezingane zami ezintathu angizange nginonhle. Wena indoda mayingondli ingazenzi izinto ezifanele ayijajwe umfazi. Ukhona inhloko yendoda la indaba zayo zizophelela khona. Musungena phakathi kwendoda noNkulunkulu. Wena bonga ukuthi uyaphila. Uyakwazi ukufuya inkukhu lezi ezo10 uyidayise bese udle imbili bese ubuye uthenga futhi ezinye ezo10. Ngemadlana yalezi wondla lezi uzogcina usuthenga 20. Inkosi kunika izindlela zokwenza uqhubha impilo ngoba iyona nto wayiyela lapha ya ukuyokwakha. Yabona nje bazalwane ngeke ngabona izinto ezilikhuni emhlabeni. Uyabona ama indoda ihlukumeza kuze kweqe. Sengifundile manje ukuthi iyashesha ukuhamba. Ngingakubalela ngithi 1 2 amadoda ayehlukumeza abafazi kuze kweqe. Ivesa nje inkosi iwaqoqa. Lana nephezali ke akasala umfazi a-extende nomuzi. Ulela lo mhlukumezi akasala umfazi afake nosiliki. Omunye uzathenga nemoto. Lo wayishawa zabeka umuntu esweni. Ngisho ukuthi ke musungena phakathi kwakho nendoda. Ukhona odila nayo. Wena bambana noNkulunkulu wakho wakhe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sekhona bazalwane. Amen. Ngithanda le ndaba lapha na ku verse 23. Ethi indoda yakhe iyaziwa emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe. Indoda yaziwa kuphi? Kuphi emasangweni? Emphakathini. Lithina lakho sisi. Funda noma umpopho ungawuphethe lithi indoda yaziwa kuphi? Uyayizolonda indoda yaziwa emasangweni omphakathi, iyaziwa phakathi kwezinye izakhamuzi, iyaziwa iyadunyiswa indoda ngomfazi okhutheleyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela kube khona okhulekayo. Thank you. Umsebenzi wa ekufeni
yakha bakhulekela idimoni lokusola nokukhononda yakha ngenhliziyo emhlophe gezwe mama Macingwane ukuthi ushaya ngo10 room kaMacingwana 10 le nkosikazi yakhile kuthiwa ijoyina 10 room imakhumalo ngokusho kodwa yakhe umuzi kabani lapho ehamba khona uyadunyiswa emasangweni kuthiwa hayi sinawo amadoda amakhosikazi Macingwane kodwa le yakho bayihamba nje ubaba Macingwane isiguqa sendoda ensundu ithi hayi baningi phela ukhulumela phansi umyeni wakhe baningi abafazi abakhutheleyo kodwa lo wami uMakhumalo ubehlula bonke ngoba ubuhle kuyinkohliso nokubukeka kuyise kodwa wesifazane owesaba uJehova uyadunyiswa sothandazela idimoni lokukhononda idimoni lokusola idimoni elenza noma usuyenzile intenhle kodwa ungasitholi isibusiso ngoba wenze usola. Hallelujah. Amen. Ekufeni usoqedwa umsebenzi kaMakhi umsebenzi kaMakhi ithi abnormal yesa nala isayishule kuphinde kube khona imoto yelamba elibomvu ethi ungajahi kuhambe abnormal. Hey my God, kuyaziwa musuhamba umemeza kuyaziwa ewufeni ayilali abnormal ilale ngomhlane ikhali doda kuthiwa wakhali nje ayakhala makufa umfazi okade engakhonondi kufa imbongolo ithi doda athi ayithula bafo uzobuya umtholo omunye ithi akekho uyofana nomasibandala akekho thula mayikhali indoda kuzongomisa izulu thula yena ngoba siyaziwa inkosi ethe singabakhi asakhe ngokungasoli ulelo baba umtshali namhlanje kodwa ngiyajabula ukuthi umuzi wakho umile umfana wakho uyakhomba thina ngekhaya athi nanguma athi leya muntu ephakele lapha ekama ikuphi ikamtshali khona sakhala hluphekelani kangaka wena uxakelelani wona khusindwa zingathazo ekhona Jesu niyazi bazalwane kukhona obaba awuyazi ngiyajabula ukubona wesisi Nophiwe bese ngizobuza ukuthi ukuphi ngiyajabula nkosazana athokoza mangikubona ngikhumbula le la sahlangana khona ngiyajabula ukubona umphefumulo wami ethaba ukubona ukhuluphele lo yamakoti yayisimbuza ingane yakhe ithi mawufa nangu uyawukhuluphela usengaboma wakhe ngiyacabanga ukuthi ingane siyazi yakhohle ukuthi mawufa ngoba uJesu wethu uyaphila. Glory to Jesus.
Haleluya. Siyakha. Ngithi khona amadoda ayozalala engazi ukuthi omngawo baqoka usize bani. Akhona. Yes or no? Ukuthi bangabe kuphambana ukubona ekseni isixolisela ibuye nepentyhose ibuye no small. Le plastika nama aphula nama sausage-ana awu6. Manje lungisa lapha nezingane nakho nokwakho. Athi uyaqoka uma kuphelele ngezansi kwamadoda. Kodwa ke lalela ke noma phela kuphelele ngezansi kwamadolo. Musu kuba usuku ukusebenzisa ikhanda lakho. Yini ke le? Yabona ke? Ilendaba engajwayele ukungithengela. Awazi no size. Mina ngigqoka uXXL wena uthenga uS. Ngigane bonga. Uthi kudliwa okuncane kudliwa okukhulu. Ayikho indoda efana nawe. Uyazi nje baba baningi aboma abangathengelwa amasokisi. Kodwa mina uyangimangalisa. Amasokisi uzwe ngoba ngithanda lombala ngiyembone amanye amakhosikazi ekhona. Kanti kuphelele ezansi kwamadoda. Ngoba umfazi unjani bazalwane? Uyakha. Akabhidlizi umfazi unjani? Uyakha. Akangisize labazalwane bamsenzohlala phansi kuJesu. Ngiyabona mzimkhulu nina nisefresh. Ninaye emadodeni enu ma. Niyoncoma ubaba umthimkhulu. Hayi utata Nkosi. Incebo kaThixo. Ithi mayisibe indaba zasezulwini zikaThixo iziphakamisa izandla. Pho incane. Uthatha indoda yakho uyishela ngoba umthimkhulu. Amadoda anesikhwele. Amen. Akazi nje ukuba mnandi ekhaya lakho njalo bangathi inkonzo ubuya uncoma umfundisi. Kade niyothandaza wancoma umfundisi. Ayikuthema iseyibeka indaba kaThixo wayibeka baba abeseze athi izandla zakhe. Indoda besibuka namaqova yithi. Lapho ke wena awusancoma usuze waqhiyama ngodolo uphuza ijuice. Hayi impela mina ngizangiyibona indoda enjena bakithi. Hey isinike indoda yamadoda ithi indoda umthimkhulu nenye indoda yamadoda. Njalo makathi uyemhlanganweni. Hayi dada. Hayi abamchumayelisana ke phaya abamchumayelisana kanti bezova nyani xa isethethe izindaba zikaThixo. Yo lo mntu kaThixo uJoji indoda kubile ithi koba kancane umngame nale ndoda ayincoma njalo. Ngiyafisa ukuyibona le ndoda. Hayi ukuthi ifisela ukukhona. Ifisa ukuyikhathalisa naye ukuthi umuncane lo ndoda. Uthi mayisethi zakho ibukeza umuntu kaThixo aze ome engathi ngamnikela iglasi yamanzi athi ukusela ithi lo. Mawufuna indaba zakho ilunge kahle noma ngabe uyabless umfundisi akubi kwazi kwakho. Mawusuxoxa ngomfundisi endodeni yakho uyomkhumbula njalo ngoba abanye bathatha light nje. Tasika ingane hayi bazalwane indoda inesikhwele. Jesus. Sekhona. Amen. Sekhona. Amen. Sekhona mamsulu. Amen. Mina ngijabulelela laba baseStenga nje abayiphendukela kusisi. Abaphethe umfundisi wentombazana. Ngoba noma bangathi haleluya ma,
haleluya bhuti wethi usisi uthi mayiselibeka usisi mayiselibeka alokhu ayisona kancane akuthi shu ngoba bathi usisi kodwa madoda akhonza nosisiphumelele ungathi ayi uNkulunkulu usibusisile la istep wasithumela lo sisi ayisuka ithi manyathela into yakwabo isiyoyibeka lezindaba bese bethe amakhosikazi iyafisa ukubona lo muntu wesifazane lona ongaphumi emlonyeni kababa hlakaniphani njengani nilumke njengani nibe mnene njengani njengamajuba izinto eziningi ezisikhathaza usesensindisweni ukungalaleli bazalwane umoya kaNkuluNkulu lento nje uthi mawuzoyikhuluma uzwe indawo ethi bamba musukweqa ngoba uyazi ukuthi lokukhuzayo lenkulumo yakhe izokudalela ini kangisanda kushada mina ngifike eNquthu uyawazi ugogo umncubelo womndeni ngibona indoda ukuthi ayimbambi imfelo babamadlawu babamadlawu ngibuya eGoli emzini wami umfazi wami uthi uthole indoda yamadoda uthole indoda yamadoda sakuthina qala phansi ubaba chaza kusuke kushiwo uJesu ayilali indoda iphiphi phezulu amathamba yaqaqamba ifica nje umfazi ekhaya ethi wababa ngithole indoda yamadoda yabathe yayisa izindoda yathi kuthiwe indoda kwathiwa yamadoda ayifiki ithi yayikala isingaziqhume ngoba umfazi ungenwe yini indoda yani yasho njalo ixoxo lithe inganeni zalo hlalani la emgodini ningaphumi ngiyabuya okusingane kwahlala kwafika inkomo yavele yanyathela umgodi awukuzingane kwasala ngaphandle yafika ixoxo lathi anengilale anuza umthetho ubani othe phuma endlini ubani othe phuma endlini kwathi kuzingane wema kufike omunye umuntu omkhulu wavele wanyathela lendlu yethu yaphela sasinda thina ixoxo-ke lithi bantu bami ubengakanani lo muntu ubengaka abantu bami sithi ingane yeka ma yeka njoba nje usunwebeke kanje awukafiki nasocezwini lonyawo lwakhe lithi xoxo yangizudlala nina bantu bami bengaka nawo sithi ingane yeka ma yeka sizofelwa wena yeka njoba kusunwebeke kanje awukakafiki ocezwini lonyawo lwakhe lithi xoxo angizudlala nina wekho ngaphezu kwami bantu bami ngithubenga kana sithi ingane mama yeka lithi xoxa ngisutshelwe nina sithi ingane mama sizofelwa uwe yeka lathi xoxa ke ngidelo ogcina bantu bamubeka kwathi qhwi sathi ingane lesishilo sathi mawuzama ukuyilinganisa nalo muntu solahlekelwa wena awubheke manje usunjani seqhephukile amathunjana sethe khahla phansi Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zimbali izinto oyikhulumayo. Fana nala kuselula wakho. Kade ukuthi zingakanani inamba zabantu besilisa. Ungakuthokozela nje ukuthi iseli yakhe ihlale kumyeni wakho. Ungaba happy. Mayithi nje kankri ayibambe. Inabazalwane iselfoni yami njalo mangithandaza nginika ubaba. Kwesi isikhathi nje abanye bayazi mabe ngifonela ivele ikhale kuye.
inodwendwe ley'namba zabantu besilisa nasekuseni nje kade nginikwa omunye lapha endlini engina 35 years ngagcina ngimzala enkosini sangihlangana nawuthi ngizwile ukuthi ula ngizokubona ma ake ngithathe iy'namba zakho noma kunjalo ngithi thathe yami thathe kababa. Uma lo mfanyana wami sengifonela uyakhuluma nami ngithi bingelela nangu ihlo. Ngoba phela mabhodla indoda ocingweni homrororororo nami ngigana indoda bazalwane. Amen. Ngala kungakhololo kukhona ini indoda. Mangifonelwa yilaba besilisa fona ubaba uNtombela uyeza ubaba ukuthi kuyabhodla. Mama, wema uyabakhumbula abana sasimsona wema nangu bani sasimtholile bese okay ayindodana siyabonga ngishiya umyeni wami nequestion mark ibona indoda ebhodla ocingweni mase ngiqede kumfonela sesixoxile nobaba uNtombela bingelela nangu ihlo athi ubani ngithi ubaba uNtombela baba ubani lo uNtombela ubaba uNala waseMaritzburg. Oh hey ndodana hey bishop angithi ubabiza kanjalo hey bishop hey bishop hayi baba bengithi nje ngitshela uma ukuthi uSoren Swesa siphenduke nawe sebuya wabuya hey. Singahlupheki ngoba sidedengu bazalwane. Abanye bathatha for granted ukuthi uyakholwa nje usindisiwe nje bese uyiphatha noma isikanjani nje. Kanti udinga ukholwa ngendlela engamsolisi ubaba wakwakho. Ngicela sifunde ivesi lokugcina sithandaza. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Ngicela ufunde kwelakho Miss Mathebula. Sifunde kwelesixhosa bese siyathandaza ekufeni salwana verse number 13 Anibadwanga singo singesesaba kebekile ke uThixo ongayikuvumela baliliwe ngaphezu kwelinakho obothi kunye nesilingo eso avelise ithuba lokuphuma kuso ufanele nako ukuthwala. Esizulwini kuthiwa nifikelwanga ukulingwa okungenjeko kwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile ongayivuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Amen. Sesiyathandaza ngicela ibandla libheke kanene zonke izinto engihlangana nazo akudingi zingithwalisa izandla ekhanda ngithi ngehlelwe into engakazibonwa emhlabeni ngoba uJesu esinikele kuye uyena othi asehlelwa izilingo ezingafani nezabanye abantu. Le ndawana okuyo efana nesithando somlilo ophila kuyo ngiyaqaphelisa ukuthi baningi abantu esebadlula kuleyo nto wena obambene nayo. Awusiyo oqala nompilo owake wayevasithi engenali isenti lengane le ende joyina ufunda iBhayibheli kufana nami uma mutshele isiphakathi esikoleni eJude ayirejistila ayinamali yokhokhela iras ayinasinkwe sibram uyafana noma mutshele phantam uthi nangu nompilo la akanayo indimilishi lengane lingadlula endaweni la zingadlulanga khona iy'ngane ey'ningi baningi
ayikazi nje alifikelwa ukulingwa okungenje ngokwabanye abantu. Omunye kuseyathe enhlizweni yakhe uthi uMaMadlala uyakwazi lokhu uyakwami. Uyakwazi lokhu ya. Hayi bazalwane, izwi lenkosi liyiqiniso. Baningi abadlule lapho kobushesi. Uyabona nje lapha la wake wahamba khona ma sase safithulele wedwa lapha ya. Ufuna uNkulunkulu siphenduka. Wathi mashaya imoto siyophuma ngesango. Sathi uNkulunkulu owabheka uHana mbone nowankosikazi. Sashaya imoto saphuma ngoba sasingenamandla okushintsha isimo. UMamShezi ayekuso ecishe lahlekelwa ikhaya lakhe umuzi. Walala ya wabheka ezulwini ethi Nkosi baningi abadlule kulesi simo ngipha amandla. Namhlanje ngiyabuza nithi nona thuthalinda asithuthanga sesahlala. Nkosi ngoba anifikelwa ukulingwa okungenje ngokwabanye abantu. Haleluya. Khona umama nangiyanezela wake wasihlekisa enkonzweni wathi wayenze yonke into ekuseni wenza yonke into usetshela umyeni wakhe uthi baba sengiyahamba manje sengiye enkonzweni uthi indoda yakhe yathi uyazi namhlanje ngithanda ukudla ubhontshisi. Uyayizwa loo ndaba? Wena ukhaliswa into encane nje. Mayithi indoda hamba ngo-3 ngikufuna la, hamba ngo-1 ngikufuna la. Ithi indoda yaphekile wenza ko ithi namhlanje ngithanda ukudla ubhontshisi. Ngamanye amazwi isho ukuthi awuyi. Ubhontshisi uthatha ama-hour amangaki emiliso. Uyawuthosa nini? Uyawuphaka nini? Ngoba uzothi uthamba ubhontshisi abethu umfundisi esontweni. Amen. Uthi loya ma awayeka ukosela ngajabula. Uthi ngakhala sahleke enkonzweni sithi kwasebufe bani akufe muntu. Ithi nje indoda namhlanje njengoba wena enkonzweni mina ngithanda ukudla ubhontshisi. Awusufuna nje usocabanga ukubopha isuitcase indoda ingakasho ukuthi ifuna ubhontshisi uyesontweni. Ayisuka wena, ayisuka sithensuka sonke izimo odlule kuzo bakhona abadlula kuzo. Mina bazalwane njengomuntu omaphambi kwabantu, abantu abaningi bayabeka ithemba kimi. Kukhona izinto mama uNgomezulu engingakwazi ukuyikhuluma mangimela ukuthi ngidlulile entweni nje, kodwa mawusuhlezi namphansi ngikutshela ukuthi hayi aqali ngawe nawe ngidlulile. Glory to Jesus. Hallelujah. Anifikelwa isilingo esingafani nesabanye. Lokhu nje odlula kokho baningi abadlule khona. Bathi abanye hayi mina ngize ngafa ngena indlu kanti ngizuma ngikhwatsha ubethi 2 room 3 room bayathanda ukungivakashela sidlulile kuleyo mpilo mama ukhwatshube 13 years ma 13 years siphile emakamelweni sivakashelwa abanye abantu balale khona lapha nathi kube isitaki sofishe ethinini sidlulile lapho kodwa namhlanje usethi uThixo usakhela indlu enkulu ayikho obhekene nayo njengesithando somlilo abangadlulanga abanye kuyo. Asilalele bazalwane, akuzukuthi mawulingwa bese siyakuthandazisa maMnkosi bese ithi Nkosi sengizwile dlula silingo. No mamcoka, ithi kuzothi kanye nesilingo kanye naso mina ngidala indlela yokuthi wena phepha uze ube namandla okusithwala. Siyathandaza manje uze ube namandla okusenze njani okusithwala.
asipheli mama indaba ezithi mama umkhonza asipheli mama into nje esayenzayo masikhuleka sithi sikuthwele ngomkhuleko inkosi ikunika amandla ukuthi ukwazi ukusithwala uphephe singacindezeli kuze kube isikhathi esihle lapho ikukhulula khona. Haleluya. Nami mamshabalalo kade sishumayeza labazalwane abanye bayazi abanye abazi uke wahlukumezeka endaweni ashumayela kuyo wahlukumezeka kwaze kwakhona izinto ezingahambi kahle engqondweni esethuka ubala ethuka nje abona imoto abona abamhlaselayo abona bekusho yena ebusuku ethi ngacisho ngacosha amaphepha badlula abanye lapho mawulalela iBhayibheli lithi ivangeli balifela bokuqala waze wathi Petro ebethelelwa lona wathi nina ngibethele njengenkosi yami kodwa mina ngibetheleni ningibhekise phansi. Manje wena mawuhlushelwe ivangeli yini ucabanga ukuthi wehlelwe into engaziyo sekungcono ngiyeke ngoba mangishumayela ivangeli kuvuka izimpi mangishumayela ivangeli kungcono ngilithambise cha badlulile abanye lapho usaba ukuzondo umidwayidwa mama Mgobezulu awubuze lo seceleni kwakho ukuthi wena unjani abuze lo ngapha abuze lo ngala abuze lo ngala babuze nampo mama umloyi ayavutha amadoda bayavutha nabo omama umloyi babuze ukuthi banjani kuba midwayidwa ubuze nazi imfene eyindala uthi wahamba kwaze kwavela izimvu kwaze kwaguga amazinyo ihambeka kanjani le ndlela mangingahlutshulwa ubona umzimba wami kamoya ungacela ukuthi ngicela ukuthwala kwami naye lo aqhubeke nokwakhe siyathandaza anifikelwanga ukulingwa okungenjengokwabantu inkosi ithembekile yabona ke bonke laba abahlushwa zingane zamadoda abanezikhwele nezingane zamadoda engekho emshadweni ezazalwa kwathathwa bona yanimeme egameni lika Jesu thandani izingane zamadoda hayi mawuhluleka cela uthando uthi inkosi ngicela lolu uthando owangithanda ngalo ngisoni ngithande lezingane ngizenzela kuhle ngizohamba endlini yami ngoba mawakhile kukhona into engaphelele lapha ya uyabona ukuthi indlu yakhe ayikho complete thanda ingane angimxoxele le ndaba size lababozelayo ngafanele umuntu umfana ethi wema ngicela ke weluleke udade wethu uthathwe indoda eyashonela umfazi yashiya ingane ezincane manje kusuka umsindo engingakwazi ukuchaza kungenzeka udade wethu aphelele umendo sengithi mfana kwenzeka ithi ingane angazi kodwa thatha ucingo bese ngithatha ucingo kororo hello ayibongwe cha ngithinta ubhuti wakho la kanje uthi unenkinga emzini kanje unenyanga eshadile izinyanga uqhuba kanjani hayi mina angisazi kanti uthi kufunekani kwathiwa ngizoshada la ngizogada lezi ingane uma ngithi ngiqinisisandla ubabulwa nami ngithi hayibo usiqinisa kanjani wena isandla uqinisa kanjani mara ziyadlala ngayitshela ukuthi singabuyise kumnyama uma ke kwenzeka sabuya sekumnyama ke bese ngiyithinta ke ngithi ngathi makwenzeka seziyolala ingagezile ngiyithinte kanti asithandi uniwa ilungelo mawuthinta intandane uthinta uyise ugana umuntu owashonelwa ugana umuntu oneyingane ezihlala la yini indlela yokuyibamba la zigane
uyibambe ubamba umendo kayise ubamba umendo weingane ekuthule ngoba ekugcineni uzoba inkosi kuzo uzoba inkosi ngithi mina unika uba ilungelo lokubashaya hayi phela nje neingane ha kuthiwe wozoba gada wena bafuna ukulala bengagezile bese ngibathinta hey bayeke balale nenhlabathi washa hayi ngikhuluma iqiniso uyongikhumbula mazingavuki wena yenze njani vuka mazingayigezi zitsha wena yenze njani mawuphaka zingezi ukuzothatha ukudla wena yenze njani zihambisele nako-ke bajuluka komama manje bathi babhedla ey'hlalweni ngoqaphelisisa indlela engenalo icala ngihambe endlini yami uyazi usathana uthini singangijwayela kabi mina ngikutshela indlela eyiyona yona lezi ingane zendoda yakho vele uzigane umuntu umganile uyambekezelela mayihlukumezwe uyaqinisela ngoba akuzukuze kube phakade wemama kunjalo sizofika isikhathi la zizobona khona lezi ngane ukuthi uyakubeka phansi ukuphila kwakho ngenxa yazo bese uzizwa sezithi ma zingasasho ukuthi mo asithandaze luyathengwa lolu thando lufana nothando lwabantu oganele kubo mawucabanga nje ukuthi bazovele bakuqhakise njengosheleni uyabhatala la uganele khona ukhokhe kuze kube semkanjeni uyozwa ke sebesho bethi baganile obani kodwa hayi umngabani uyena umuntu kanti akuveli ngakusasa kade ushada izone ingwisi wakhipha amabala yazi yakhipha igazi egazini ke khona isivumelwano asime ngenyawo vumani bethu sohlala